groblje me nije htjelo. Što bez živog zakopaše? Selo Javorje, ugnježđeno među oštrim bosanskim planinama, gdje je život još uvijek tekao po starim pravilima. Zimi ga je snijeg zatrpavao po nekoliko mjeseci, a ljeti su nepregledne livade cvjetale pod vedrim nebom. Upravo tu, među tim vječnim borovima i hrastovima, Mirko Stanić je proveo svih svojih 58 godina. Bio je to visok, koštuljav čovjek, kose koja je prerano posjedila, ali s očima koje su zadržale mladalačku iskru. Svako jutro u 5 sati ustajao je i odlazio u šumu, gdje je radio kao šumar već 30 godina. Poznavao je svaku stazu, svaki potok, svaki čuvik na ovim planinama kao svoj džep. Nitko nije znao pronaći najveće vrganje i lisičarke kao Mirko. Nitko nije mogao tako precizno predskazati vrijeme samo gledajući u nebo. Moj Mirko, govorila je njegova žena Danica susjedima, i sa zatvorenim očima bi se vratio kući sa planine. Danica i Mirko bili su zajedno od mladosti, kao što su bili njihovi roditelji prije njih. Njihova kuća na kraju sela bila je skromna, ali uvijek otvorenih vrata za sve namjernike. Imali su 2 djece, sina Nikolu koji je ostao u selu i naslijedio očevu ljubav prema šumi, te kćerku Jelenu koja je otišla u Beograd da studira medicinu. Sve je počelo jednog zimskog jutra, kada se Mirko probudio sa neobičnim drhtajem u desnoj ruci. Ma, ništa to nije, odmahnuo je rukom na Daničinu zabrinutost. Sigurno sam prekladio ruku dok sam cijepao drva na onoj jugi. Ali dani su prolazili, a drhtaj nije nestajao. Što više, počeo se širiti i na drugu ruku. Ali posljednjih mjeseci nešto se počelo mijenjati. Najprije je to bilo jedva primjetno drhtanje ruku. Mirko bi podizao šalicu kave, a ona bi lagano zazveckala od tanjurić. Ma, prehlada neka, proći će, odgovorio bi na zabrinute poglede svoje žene Danice. Danica, sitna žena čije su oči vidjele previše patnje tokom rata, kad je izgubila oba brata, znala je da nešto nije u redu. Ali na Balkanu muškarci ne idu doktoru dok ne počnu padati. Tako je i bilo. Tek kad se Mirko prvi put srušio nakon što mu se tijelo zgrčilo u neobjašnjivom napadu, pristao je posjetiti doktora Branka, jedinog ljekara u kraju. Moraš u Sarajevo, Mirko moj. Ovo nije za mene, rekao je doktor nakon pregleda, a Mirko je u njegovim očima vidio zabrinutost koju nije želio priznati. Putovanja u Sarajevo postala su redovna. Svaki put druga dijagnoza, svaki put druga terapija. Lijekovi su se gomilali na kuhinjskom stolu, a olakšanja nije bilo. Napadi su postajali sve češći, a Mirko sve slabiji. Šta kažu, tata? Pitao bi njegov sin Nikola, mladić koji je naslijedio očevu snagu, ali ne i njegov mir. Uznemiren, stalno je hodao po maloj kuhinji dok je Mirko sjedao teško na staru stolicu. A šta će reći? Ni sami ne znaju. Ima neki doktor iz Beograda, specijalista, ali skupo je to, sine moj. Te martovske večeri zima se još nije predavala. Vjetar je udarao u prozore, a Danica je postavila večeru, domaći sir, luk i hljeb koji je sama zamjesila. Nikola je upravo stigao s posla u pilani, jedino mjestu gdje se moglo zaraditi u ovome kraju. Mirko, iako već prilično slab, inzistirao je da sjedne za stol s njima. Oca mu poljubim, kakva je ovo zima, progunđao je Mirko, pokušavajući održati normalnost. Ni u ratu nije bilo ovakve. Ali zatim iznenada, kao da ga je nešto pogodilo, uhvatio se za prsa. Tata? Upitao je Nikola, primijetivši kako se očevo lice izobličilo. Mirko je pokušao nešto reći, ali iz usta mu je izašao samo strašan hropac. Zatim je pao sa stolice, srušivši se na pod kao vreća. Zovi hitnu! Vrisnula je Danica klečeći pored muža. Ali u njihovom selu hitna pomoć bila je luksuz koji je stizao kasno, ako uopće stigne. Dok su čekali, Nikola je držao oca u naručju, osjećajući kako život polako napušta njegovo tijelo. Kada je hitna konačno stigla,
Gotovo sat vremena kasnije, medicinski tehničar odmah je dao Mirku injekciju i stavio ga na kisik. Moramo ga hitno u bolnicu, rekao je dok su ga nosili u staro vozilo hitne pomoći. Na putu do bolnice u Foči Mirko je pao u duboku komu. Aparati su jednolično pištali, a Nikola je, držeći oca za ruku, po prvi put vidio strah u očima svoje majke. 3 su dana proveli u bolnici, spavajući na stolicama u hodniku, dok su doktori dolazili i odlazili. 3. dana mladi doktor Mehmet Selimović sa tamnim podočnjacima i u izgužvanoj kuti pozvao ih je u svoju kancelariju. Žao mi je, rekao je gledajući u nalaze, ali moždana aktivnost praktično je prestala. Srce još uvijek kuca, ali tako slabo da ga jedva detektiramo. Pitanje je sata kada će i ono prestati. Danica, koja je već preživjela smrt dvojice braće u ratu, sada je zurila kroz prozor kao da traži odgovor u oblacima. Nikola je stiskao šake dok su mu suze tekle niz lice. Vani je proljeće tek počinjalo, ali za porodicu Stanić činilo se da je stigla najhladnija zima. Vijest o Mirkovoj smrti proširila se selom brže nego jutarnja magla dolinom. Žene su vezivale crne marame, muškarci vadili tamna odijela iz ormara, a stara Joka, koja je već godinama spremala mrtve za ukop, pripremila je svoje platno i svoj posebni losion od rakije i ruzmarina, da tijelo ne smrdi dok je na odru. Mirkovo tijelo dovezli su kući u Javorje prema starom običaju. U kući Stanića namještaj iz dnevne sobe izbačen je u hodnik, a veliki stol prekrio se čaršafom od bijelog platna. Tu su položili Mirka, opranog i obučenog u njegovo najbolje odijelo, ono isto koje je nosio kada je ženio Danicu prije 30 godina i koje je od tada visjelo u ormaru, čekajući ovaj dan. Komšije su dolazile i odlazile, noseći pite i pogače kao što je bio običaj. Danica je sjedila pored muža, nijema od bola, dok je Nikola primao saučešće, stojeći kao ukopan na vratima. Negdje oko ponoći stigla je Jelena iz Beograda. Mlada studentica medicine uletjela je u kuću, kose mokre od kiše koja je počela padati vani. Tata, prošaptala je, klonuvši pored očevog tijela. Njena ruka dodirnula je njegovo lice, još uvijek nekako toplo, i na trenutak joj se učinilo da je osjetila trzaj. Mama, je li... započela je, ali Danica je samo odmahnula glavom, brišući suze. Otac Petar došao je da obavi opijelo, kako je red. Njegov duboki glas ispunio je malu kuću dok je čitao molitve. Okupljeni su stajali pognutih glava, prigušeni jeca i miješali su se sa zvukom kiše koja je sada snažno dobovala po krovu. Jelena je stajala u ćošku, sama, i nije mogla da odvrne pogled od očevog lica. Bilo je nešto nije bilo kako treba. Je li joj se samo pričinilo, ili su se očeve vjeđe zaista malo pomjerile? Jelena, ajde, uzmi malo rakije, šapnula joj je tetka Milena, gurajući joj čašicu u ruku. Blijeda si kao krpa. Tetka, ja mislim... započela je Jelena, ali je naglo zašutila. Šta da kaže? Da misli da joj otac možda nije mrtav? Svi bi pomislili da je poludjela od tuge. Uostalom, doktori su ga proglasili mrtvim. Ona je samo studentica 2. godine. Šta ona zna? Bdjenje je trajalo čitavu noć, kao što je bio i običaj. Neki stariji muškarci kartali su se u kuhinji uz rakiju, prisjećajući se Mirka i njegovih lovačkih priča. Žene su sjedile u tihom plaču, ponekad prelazeći u prigušeni smijeh dok su se prisjećale nekih davnih dana. Jelena je pažljivo promatrala oca. Jednom, oko 3 ujutro, bila je sigurna da je vidjela kako mu se prst pomaknuo. Nagnula se nad njega i šapnula: Tata, čuješ li me? Ali nije bilo odgovora. Samo tišina i miris tamjana koji je lebdio po prostoriji. Sutra ujutro kovčeg je stigao. Napravio ga je stari Milutin, najbolji stolar u selu i Mirkov kum. Bio je od tamnog drveta, jednostavan, ali lijep, sa ručno rezbarenim križem na poklopcu. Najbolje drvo sam uzeo,
rekao je Milutin Nikoli. Od hrasta iz gornje šume. Je tvoj otac najviše volio ići. Spuštanje Mirka u lijes bio je najteži dio. Danica je počela vrištati i morali su je izvesti u drugu sobu. Nikola i Milutin pažljivo su podigli tijelo i položili ga u kovčeg. Jelena je stajala po strani i dalje osjećajući da nešto nije u redu. Čekajte, rekla je u jednom trenutku, ali njen glas se izgubio u plaču i razgovoru. Oprosti, što si rekla? Upitao je Milutin. Ništa, odgovorila je Jelena. Samo sam htjela da ga još jednom poljubim. Nagnula se i poljubila očevo hladno čelo. Dok je to radila, bila je sigurna da je osjetila slabi, jedva primjetni dašak daha na svom licu. Trgla se, ali nitko nije primijetio njezin izraz lica jer su već počeli zabijati kovčeg. Ne još, rekla je tiho, a onda glasnije. Ne još! Moramo, dijete, rekao je Milutin. Počinje sahrana za sat vremena. Ali ja mislim... Jelena je zastala. Šta da kaže? Da je osjetila dah mrtvog čovjeka, zvučala bi ludo. Možda joj se samo učinilo. Groblje u Javorju bilo je malo i staro, smješteno na brežuljku iznad sela. Tu su generacijama počivali stanići i Mirko će ležati pored svog oca i svoga djeda. Kiša je prestala, ali nebo je i dalje bilo teško i sivo, kao da prijeti novim pljuskom. Ljudi su se okupili oko svježe iskopane jame. Otac Petar vodio je obred, a 4 jaka muškarca nosila su kovčeg od crkve do groblja. Dok su spuštali kovčeg u zemlju, Jelena je osjetila kako joj se noge odsjecaju. Nešto nije bilo u redu, nešto strašno. Nikola ju je pridržavao misleći da će se srušiti od tuge. Nakon što je zemljana humka formirana nad kovčegom, ljudi su se počeli razilaziti. Kiša je opet počela padati, najprije kao sitna rosulja, a onda sve jače. Ubrzo je groblje ostalo gotovo prazno. Samo je stari grobar Stevo još radio, dovršavajući humku. Upravo kada se spremao zabosti križ u zemlju, začuo je nešto. Neobičan zvuk, kao da netko kuca. Pomislio je da je to samo kiša koja udara po obližnjim nadgrobnim spomenicima. Ali onda se zvuk ponovio. Jače, jasnije. Kao da neko kuca ispod zemlje. Stevo je ispustio križ i prišao bliže svježe nasutoj zemlji. Nagnuo se, misleći da mu se pričinjava. A onda je začuo još nešto. Prigušeni krik koji je dolazio ispod zemlje, ispod gomile blata, ispod drveta kovčega. Glas koji je zvučao poput Mirkovog. Glas koji je dozivao u pomoć. Grob se pomicao. Stevo je zurio razrogačenih očiju dok mu je srce lupalo kao ludo. Nije bio pijan. Popio je samo 2 rakije na daći. Zaklinjao bi se kasnije. Ipak trebalo mu je nekoliko trenutaka da shvati šta se dešava. Zvukovi su postajali sve glasniji i glasniji, očajnički udarci praćeni prigušenim kricima. Jebem ti život, promrmljao je, prekriživši se 3 puta zaredom. Živ je čovjek! Počeo je kopati golim rukama, grebući po mokroj zemlji poput životinje. Blato mu se zavlačilo pod nokte, kiša mu je šibala lice, ali on nije stajao. No brzo je shvatio da neće stići dovoljno brzo. Ustao je potrčao niz brdo prema selu, kližući se po blatnjavom putu i padajući 2 put prije nego što je stigao do prvih kuća. Kafana kod Boškića bila je puna. Tu su se ljudi okupili poslije sahrane, kako je bio običaj. Rakija je već kružila, starije žene su dijelile hranu, a muškarci palili svijeće za pokoj Mirkovoj duši. Stevo je uletio mokar do kože, lica umrljanog blatom. Ljudi, viknuo je jedva dišući. Mirko je živ, kuca iz groba, tako mi Boga, kuca iz groba. Nastala je tišina. Svi su zurili u Stevu kao da je sišao s uma. Ajde, ne lupetaj čovječe, rekao je netko. Vidio sam te s tom rakijom na sahrani, udarao si ju ko da ti je posljednja. Nisam, majke mi,
Kopao sam grob kad sam začuo kako lupa iznutra. Zakopali smo živog čovjeka. Danica je zateturala i pala na stolicu, lica bijelog poput krede. Nekoliko žena pohrlilo je da joj pomogne. Nije moguće, rekao je netko iz gomile. Doktori su ga proglasili mrtvim. 3 dana bio je u bolnici. Živ je, nije odustajao Stevo. Čuo sam ga kako zove u pomoć. Ako ne vjerujete, idemo svi da čujemo. Nikola, koji je sjedio u ćošku, ustao je polako. Ako govoriš istinu, svaka sekunda je bitna. A potom je rekao tiho. Ali ako lažeš, nikad ti neću oprostiti. Jelena je skočila na noge. Ja sam znala. Vidjela sam da se pomiče. Nitko mi nije vjerovao. Nastao je metež. Nikola je zgrabio lopatu koja je stajala kraj vrata, a nekoliko muškaraca iz sela, uključujući Mirkove najbolje prijatelje Radu i Peru, potrčali su za njim. Stevo ih je vodio uzbrdo prema groblju, posrčući i pokazujući prema svježoj humci. Tu je! Tu kuca! Nikola nije čekao ni sekunde. Zarinuo je lopatu u mokru zemlju i počeo kopati kao pomahnitao. Ostali su mu se pridružili, neki lopatama, a neki rukama. Košulje su im se lijepile za tijela od znoja i kiše, ali nisu obraćali pažnju. Jelena je stajala po strani drhteći, dok joj je Danica stezala ruku toliko jako da su joj prsti utrnuli. Brže, brže, vikao je Nikola, kopajući sve dublje i dublje. I tada su udarili u drvo. Lopatom su počistili posljednje ostatke zemlje s poklopca kovčega. Ruke su im krvarile od kopanja, ali adrenalin ih je učinio neosjetljivim na bol. Nikola je pao na koljena, pritisnuvši uho na mokar poklopac. Tata? Pozvao je. Suze su mu se miješale s kišom. Tata, jesi li unutra? I stvarno, unutra se nešto pokrenulo. Slabi, prigušeni zvuk, kao da netko pokušava reći nešto kroz jastuk. Živ je! Razbite katanac! Povikao je Nikola. Pero je dotrčao s maljem koji je ponio iz kafane. Trebala su mu 3 udarca da razbije zarđali katanac kojim je kovčeg bio zatvoren. Kada su podigli poklopac, svi su ustuknuli u šoku. Mirko je ležao unutra, očiju širom otvorenih, lica izobličenog u grimasi užasa. Ali bio je živ. Prsti su mu bili krvavi od dugog grebanja po poklopcu kovčega. Na njegovom licu bile su ogrebotine, vjerojatno nanesene vlastitim noktima u očajničkom pokušaju da dozove pomoć. Usne su mu bile ispucale i krvave, a oči su gledale s izrazom čovjeka koji je proživio najstrašniju noćnu moru koju ljudski može zamisliti. Bože, svemogući, prošaptao je Rade, križajući se. Zovite hitnu, povikao je Nikola, ali hitna je u ovom selu uvijek bila daleko. Umjesto toga, odmah su počeli izvlačiti Mirka iz groba. 4 muškarca pažljivo su ga podigla iz kovčega, još uvijek obučenog u odijelo za sahranu. Bio je mokar od znoja, a tijelo mu je drhtalo. Kada su ga izvukli, Danica je potrčala i zagrlila ga, jecajući. Oprosti, Mirko, oprosti. Mirko je pokušao govoriti, ali samo je ispuštao slabe, hrapave zvukove. Jedino što su mogli razumjeti bilo je žedan. Pero je odmah izvadio čuturu s rakijom i prinio je Mirkovim ustima. Ova je pohlepno gutao, kao da danima nije pio. Tek nakon nekoliko gutljaja uspio je progovoriti, glasom koji je zvučao kao da dolazi iz groba. Bio sam budan cijelo vrijeme. Jelena je pala na koljena pored oca, držeći ga za ruku, dok su joj suze tekle niz lice. Čuo sam vas sve, nastavio je Mirko, gledajući oko sebe očima koje su vidjele ono što nijedan čovjek ne bi trebao vidjeti. Plač, molitve, a onda kako pada zemlja po kovčegu. Nikola je odlučno uzeo oca u naručje, podižući ga poput djeteta.
Vodimo ga kući, a onda po doktora, naredio je. Mama, Jelena, pripremite krevet i vruću vodu. Dok su nosili Mirka niz brdo prema kući, kiša je konačno prestala. Nebo se razvedrilo, otkrivajući prvu zvijezdu večeri. Ali za Mirka svijet više nikada neće biti isti. U njegovim očima sada je bio pogled čovjeka koji je zavirio s one strane, čovjeka koji je gledao smrti u lice i kojeg je sama smrt pogledala i vratila nazad. Na kapiji groblja Stevo, stari grobar, stajao je i gledao kako odnose Mirka. Nije ga htjelo groblje. Promrmljao je sebi u bradu. Odbila ga je zemlja. A u daljini, kao da potvrđuje njegove riječi, začuo se zaglušujući grom. Narednih dana vijest o Mirku Staniću, čovjeku koji je preživio vlastitu sahranu, proširila se okolnim selima i gradovima. Novinari iz Sarajeva i čak iz Beograda dolazili su u Javorje, tražeći intervjue i fotografije, ali Nikola ih je sve tjerao od kuće, ponekad i sjekirom prijeteći. Nije moj otac cirkuska atrakcija, govorio je kroz zube. Pustite ga da se oporavi. Mirka su odvezli u bolnicu u Foči, gdje su ga pregledali ljekari, jednako zapanjeni kao i svi ostali. Doktor Selimović, mladi doktor koji ga je proglasio mrtvim, bio je pozvan na razgovor kod direktora bolnice. Blijedi, vidno uznemiren, pregledao je stare nalaze ponovno i ponovno. Ne razumijem, govorio je gledajući u EKG snimke. Nije imao srčane aktivnosti. Aparati su pokazivali... Moguće da je preživio 3 dana bez... Jelena je iskoristila svoje znanje sa medicine da se pobrine za oca. Uzela je neplaćeni dopust sa fakulteta i ostala kod kuće, prateći svaki Mirkov korak. Fizički oporavljao se brže nego što su ljekari očekivali. Rane na prstima i licu zacijelile su za nekoliko dana, a snaga mu se postepeno vraćala. Ali mentalno, to je bilo nešto drugo. Mirko je rijetko govorio o onome što se dogodilo. Noću su ga mučile strašne more. Budio bi se vrišteći, uvjeren da je još uvijek u kovčegu, da mu ponestaje zraka. Danica bi ga držala u naručju poput djeteta, šapćući mu da je siguran, da je kod kuće. Šta se dešava kad umreš? Upitao je jednom Nikolu, dok su sjedili na terasi gledajući zalazak sunca. Jesi li ikada razmišljao o tome? Nikola, koji nikada nije bio religiozan, samo je slegnuo ramenima. Ne znam, tata. Pravo da ti kažem, mislim da niko ne zna. Ja znam, rekao je Mirko tiho. Bio sam tamo. Između. Nikola je pogledao oca, nesiguran šta da kaže. Nije ga htio ispitivati, ali znatiželja je bila jača od njega. I? Kako je bilo? Upitao je napokon. Mirko je dugo šutio prije nego što je odgovorio. Hladno. Tiho. Ali ne potpuno tiho. Čuo sam glasove. Vaše glasove. Ali i druge. Glasove koje nisam poznavao. Zastao je, a onda dodao. Neki su me zvali da pođem s njima, a drugi su me gurali natrag. Nikola je uzeo gutljaj rakije, ne znajući šta da odgovori na to. Nekoliko dana kasnije Mirko je zatražio da ga odvedu na groblje. Danica se protivila. Smatrala je da je to previše uznemirujuće, ali on je inzistirao. Moram da vidim, rekao je. Moram da razumijem. Nikola i Pero odveli su ga jednog jutra prije nego što je selo ustalo. Mirko je stajao nad svojom otvorenom rakom, koja još uvijek nije bila zatvorena. Kovčeg je još bio unutra, poklopac razbijen. Čudno je, rekao je Mirko gledajući u vlastiti grob. Kao da gledam sebe iz drugoga svijeta. Prešao je rukom prema nadgrobne ploče, na kojoj je već bilo uklesano njegovo ime i datum iz života. Pogrešan datum, rekao je sa čudnim osmijehom. Izgleda da sam nadživio vlastitu smrt.
Stari grobar Stevo došao je do njih. Znate, rekao je gledajući u Mirka sa strahopoštovanjem, u narodu se kaže da ako vas groblje odbije, imate poseban zadatak na ovom svijetu. Niste završili svoj posao. Mirko nije odgovorio, samo je kimnuo glavom, kao da razumije nešto što drugi ne mogu. Toga dana, kad su se vratili kući, Mirko je neočekivano sjeo za kuhinjski stol i počeo jesti s apetitom kakav nije imao mjesecima. Gladan sam, objasnio je Danici koja ga je gledala u čudu. Pa jedi, dušo, rekla je ona sretna što vidi da se vraća u normalu. Ali Mirko se nije vratio u normalu. Barem ne potpuno. Počeo je raditi stvari koje nikada prije nije radio. Satima bi sjedio na klupici ispred kuće, razgovarajući sa starim ljudima koji bi prošli. Ranije nikada nije imao vremena za takve razgovore. Uvijek je bio previše zauzet sa poslom u šumi. Sada je slušao njihove priče, njihove boli i radosti, kao da prvi put čuje ove ljude koje je poznavao cijeli život. Jednog dana, dok je sjedio na toj klupici, prišao mu je mali Jovan, unuk babe Stane. Djed mi je bolestan, rekao je dječak. Mama kaže da će uskoro umrijeti. Mirko je pogledao dječaka, a onda ustao i rekao, odvedi me k njemu. Zajedno su otišli do kuće babe Stane, gdje je stari Petar ležao na samrti. Doktor je rekao da mu preostaje još samo nekoliko dana. Mirko je ušao u sobu i sjeo pored starog prijatelja. Dugo su razgovarali. Tiho. Tako da ih nitko nije mogao čuti. Kada je Mirko otišao, Petar je izgledao mirno, pomiren sa svojom sudbinom. 3 dana kasnije, Petar je umro. Mirko je bio na sahrani, stojeći po strani, gledajući kako spuštaju još jedan kovčeg u zemlju. Ljudi su primijetili da nije plakao, nije pokazivao tugu. Od toga dana nešto se promijenilo. Ljudi su počeli dolaziti kod Mirka. Starci koji su osjećali da im se bliži kraj, mladi koji su izgubili voljene osobe, bolesni koji su tražili utjehu. Mirko bi ih saslušao, ponekad samo klimajući glavom, ponekad držeći ih za ruku, ponekad šapćući im riječi koje su mogli čuti samo oni. Vidio je onu stranu, šaptali su ljudi. Razumije stvari koje mi ne razumijemo. Jednog dana Mirko je zaustavio mladog Radojicu na putu u grad. Nemoj ići danas, rekao mu je. Vidim nešto tamno oko tebe. Radojica se nasmijao. Šta lupetaš, čika Mirko? Pa moram ići, čeka me posao. Istog poslijepodneva Radojica je poginuo u saobraćajnoj nesreći na putu za Foču. Kamion je sletio s puta i pregazio ga dok je mijenjao gumu na svom automobilu. Nakon toga selo se podijelilo. Neki su se plašili Mirka, uvjereni da je u njemu nešto demonsko, nešto što nije prirodno. Zaključavali su vrata kada bi prolazio i učili djecu da ga izbjegavaju. Drugi su ga smatrali blagoslovom, nekim tko ima posebnu vezu s onim svijetom, tko može pomoći, nagovijestiti, upozoriti. Mirko se nije previše obazirao ni na jedne ni na druge. Nastavio je svoj tihi život, sada često odlazeći na groblje, gdje bi satima sjedio na svojoj nadgrobnoj ploči, razgovarajući sa nekim koga drugi nisu mogli vidjeti. S kim pričaš tamo? Upitala ga je jednom Danica kada se vratio kući. Mirko ju je pogledao svojim čudnim, mirnim pogledom. Sa svima, odgovorio je. I sa nikim. Granica između živih i mrtvih, ona je tanja nego što mislimo. Ubrzo nakon toga Mirko je počeo zapisivati stvari. Bilježio je svoje misli, svoje snove, svoje razgovore sa onima koji su došli da ga vide. Napisao je pismo Jeleni, koje je trebalo otvoriti tek nakon njegove smrti. Prave smrti, kako je rekao. Nekoliko mjeseci kasnije Mirko je osjetio kako se bolest vraća. Ovaj put nije bilo samo drhtanje ruku ili slabost u nogama. Znao je da mu se bliži kraj. Pravi kraj. Jedne mirne večeri
Dok je sjedio na terasi gledajući zvijezde, rekao je Nikoli: kada umrem, nemoj me odvesti u bolnicu. Nemoj dozvoliti da me proglase mrtvim. Ja ću znati kada je vrijeme. Ovaj put je stvarno. Nikola je kimnuo glavom sa suzama u očima. Obećao on, tata. Sutradan ujutro našli su Mirka mrtvog u krevetu. Izgledao je mirno, kao da spava. Niko nije zvao doktora, niko nije tražio potvrdu. Znali su. Sahranili su ga na istom groblju, ali ne u istom grobu. Star je zatrpan i zaravnjan, a nadgrobna ploča bačena. Mirko je dobio novi grob na novom mjestu, kao da je želio početi ispočetka i na onom svijetu. Na sahrani Nikola je pročitao pismo koje je Mirko ostavio za sve njih. Bilo je kratko, ali snažno. Nemojte žaliti za mnom. Vidio sam šta ima tamo i nije strašno. Smrt nije kraj, već samo druga strana iste rijeke. Ja sam već jednom prešao na drugu stranu i vratio se. Sada idem opet, ali ovaj put znam kamo mi je poći. Sada znam da groblje nije kraj. Jednoga dana, kada dođe vaše vrijeme, prepoznat ćete me. Biću onaj koji vam maše s druge obale. Postoji priča koju pričaju u Javoriju i danas, da ako dođete na groblje u sumrak i stojite između Mirkovog novog groba i mjesta gdje je nekada bio njegov stari grob, možete čuti glas. Neki kažu da su to samo priče, ali oni koji su izgubili voljene, oni koji traže utjehu, oni znaju otići tamo i sačekati. I nekada ako su dovoljno strpljivi, čuju glas koji im šapuće istinu o onome što ih čeka. A Mirko je napokon našao svoj mir. Mirko Stanić, čovjek koji je preživio vlastitu sahranu, čovjek koje groblje nije htjelo, napokon je prešao na onu stranu. Ali ne prije nego što je mnogima pokazao da kraj nije uvijek kraj i da su granice između svjetova tanje nego što mislimo.